Azani no gon soma po ame meche mi ko dole ho mi bi mi mado dagbe atenpon ko ifo nton le zan gete ko je mi si ho me din le yo mi na so bi so kole mi do fongwe me ho ta le o de kadie mi atun do menje tenpon ko ifo nton le de ko dogbon zan gete rungbo so pe yo ebera yo bi fi ji mi jete bo ya o ma komede de do ko tonu sike su ton sin gbe mi na do mi we che bo ko de ho na le agona mi atun do menjele o we ma khome eyin o linsi metan o entente ton bo se entente bo la glafine yo netin bo soro te bo kumpla de mi avlogbon bo klon kwiti nu la mi ton lobo so won do menu mi ton le podo nu yen dodo mi ton le so da jo ache kwa blo ti to mon koton se ko mi do gudo aye e ple lobo de zero nu e no nu gudo lobo klon le ideji akan gudo deji agbangba ta so gbendeji yan wa itan le ngben kaka bo wa kweton lo fne yo mi ba dona bo na do kweton mi atun do menjile homi lo po we azan isoro te lo na tun ati di do de so ko mu ton mi na onu mi do nu wa ye mi cho fo de vonale akora mi tele ni Aido son sin azan nous content li eteningbe mi le metie mi bi mi mando dagbe akwe o mi atundo menjele le no ko blogbon ko tegbe yo atiyan vileo e sodo odogbon kha de me no azo mon koton mi zugbo toto lewe ya me no azungbo sin azole me intonu kun temetemele to vi pa we ya peta khoso mon doran mando nde me ko do to vi me ko in kweto ko don le ko mono menjele gbon tandameni bo mi na so atindo do e homeon e bi so atinvi sodo do atin tutu on da hode yin lo bo ke zane on sordo o te ro gbe bi kwi me lo ta je benito mi to mi fio mi lo le koton odin ko ni bo mi kon khade me yon atiyan e ko dogbon fi gege e ka ro moncho ti do inde lo bo le na lo hu sina ti tengbe yo e we nu da ho ho to wi to si ro khade mo no menjele pere pon ablo nu wa de lo kha mi to me be e kunpla azan egbeton wole bona lo kha me ide yo husina bonu eso bona ete bonu edule ton so eja yo ewe inu eyon de so titengbe bo mi tun etronjele mina tere je mi lo to pe kan do nu wa mi ton o we metin ton nu e ho me do po mi atun itoro menjele to mi ton fi o ten pon do ko ton e wa ho me vile ino ido kwa izeme yo e zangete bi me e belo be bi gbidigbide ho me o aido so si azan ton nu konton gbe se pe den ten pon nu konton ino ido o we ma ho me do konton yo e ne bo kunde ma ene on jemi si o chowe no abio o nisime beta mi je ton mi jete iya yo jibo leyin gbon yo mi ba tora mi aje ele ponji mi ato itoro menjile ye mesi nu plometo me na so nu yenu kun lobo chofile na ye me na to ne do alile nu eyo kan tenyon me bi ko fon zan lobo ko afodo fi soro teru nu mon koton le mi ato ndo menjile ye me mesi nu plometo e na se huma nu indo me we ma nu file yo ye ple de le boto nu na to lo chodi do khole me zan ten no Giselle Sedami nu to egbe e wa kan do sike sud fine nu to egbe ti me po ndo menjile o noe ero tito ero fene ko nu ke de menji do zanten me bi ya ho afodo fie e na itemetemele do si kesu do fene ye lo mo yi wa do kamin fie e do na in do temetemele bo e ko ngbe tempo mon ko ton ko fo nton le yo ye lo mo wa do kamin nde kunje din bo inu kare ba re nu le je le chile yo ndo po eto le kunje ka je fene din le fie mi le din le me bi ko do onu la we de din sansan din le ra blo nu hiha e na wala no e ra blo est bo na blo es chobo nu indo me kunkula holido si an linu be na kan khobyo na igbe na yo e na wa je fene de jiro wele ko hon we medinen mi atum toro menjele o kaka je fene yo no e si hoto do la me na ndagbe si an lin le yo e to ene le de su kaka lobo ma len no ade emi yo do to ye imbo e de se do ma khome ene yon e ti me podo menjele sansan ten ti won le te ran be yo le johon do fi de si me do fene e ka so atinken kwin lo ne to lo kha je mo e de bo fi mi de din yo le no mi ko ido kanji bo e lo ko ijija yin bo ko do o no won de ji ene ogudu ne kun so je o bo na di on le je o no gbo e adowo ro village pede ene kun ka si wo san po ojo won je mesin ji o menji hon onu ko ro we da iwe e ka mama sin ele e ko gbo ni deji hon mi le mi do fi kaka no azane e tenpon e inso pe ona ho deji yon san gbe ton e we e na yin fifo ton mi de mi aflin po do menjile fi na yin ko be tun do menjile ho ngbe tenpon se pe ton ko le yon yi adopo we ne jeji bo ina yin la nu do fi do poropo af
fait ne kan de tenwe bo nyonu ero emeyo ye adokpo aizen jeji kuyo kwede jen hosin o tenwe yo men sunu ero emele yo bo sunu vivo ko ngbe ten pon se pe hoyo kwele yo ye adokpo di blai tenwe atade bo ye me nele yo minabio tade glani do menjele o se pe hoyo kweton era pa ye lo pa vito fino de sou pa mesi no plan meto de sou Minagosin ali enionon burai hoja mansin ali no hoja gon temetemele ye doazi karokpon maison des médias even iro kuton teo menchelemin bo hoyeneo ekwa do hobi bo gbegbo lo jeyin sabioji le toezon be bioro le ikudoro po fe ko sin lo soja kangun wenen o yeblon mon koton do hozango mi dogu doye mi na je le ponjibo le ba chonu hoyogbon ele le vo sin sawo lo nu gigmo yo minamo eneo bo edua loko en ha ko sinu konto yo hoyeneo no ndo hoja zo sin o kon temetemele uyo e horo fine eti me podo menjele o to gan si jeha patista lo ebete o dulu ni lo bu so gbeta chobo romia wada e to gan si jeha eneon e lo mo e block plak we mi pa le isi huto nu gbon kaka lo bo e to amo nu ye fi sa sen de fi gbable ho blodwe le bi huyo e fo block po mo hofo eti tinwe e fo ho gbado hun alopa di we le bo tideji ele fo aso wa si do ma mo le ho de gbonda ye eti e johono inji we nu bo azava no je ken mo no to ajaji me jamu ngbe lo hun kochi egbe hembi gbidigbidi lo tubo ekale ablo lo dibo ewado lele jin e kablo ne bi kwi kaka yo mi do gbere yo le to gansi jaha o pasista ron ko do mi wada e mi na donan lo mi kana gbon kan do po de me mona flink po ndo benjele azorden yo be wa mleten lo zizantan lo ni mleten e ma on juro so infine o e ko ha go sin ho gbere pon me ko jazo atole sin o kwede jin le e don fine po mo do me pon be me de so no pin pon egbon yo ni me mo gbere pon o de jin do enizan le na si wuzangwe me na si hu atonde ne frembo blole ina gbetan bo ni blo me na kla hisiro bo ina atondo frembo sa ho be lo na mo pere do goto le yo eni to ha mene bonu koyo ni do te boka gonu azo ko binu e kara wa jewe hun ne na blogbon bo inken klo me ko yore suo e lo mo o na lito do kwesin ali nu bura ran ko wa yo endo ni ene onu kan to temeteme le yo yeni to enele de jin do to lo pasista ran ko yin kwa meji ende na blogbon nu ndo nu yenje na to yo emi ko do ne bero nu ko de osin ho yon kwa di aji enjo ne ndo lo cho me an ye ho ton lo so se bero cho ye gele nu de gun di aji do egbe hemi gbidigbidi men chobo livi mi ton le ese yo afoton de voler ahon lo to me be de ton bo din osin to e camera me sin ho ka aji e ko ho me de to me ahosu ton e ha ku ton e hon ho ja zo atole bi hu ton me mi na un bo nu esi hu blo bo ko yo yaga bo si hu do nu kon yi bo akwesi kan li to me do pro mo ton de me bo ka fini na no fo fe bo de blogbe ja e no blo le esi hu no mo fe o le e na inde lobo yon de so tite ngbede ji ho mira ho etede ho enele bi hu ji do fini no ho ja zo atole bo yin o sisi to mi do tonu yo mi tun do menjele mi na do o gbe tonu do poropo o mi ton le bo eni on de so e mbo lo dine azo hodo e mindene bo hoja azo atole do lo me kan azo atolo to mele esu ko lo gigi bo ali bikuinu azo atole hunje do azo atoji gbeta teme wedi mi de o mi to kan ko bio o CSTB hwe do to gan ya de e wa romia wada ye a check patonu konton lo ma ozan ketia azo tete e kasi huwa be vinu hunje do azo atoji gbeta le o mi kan ko bio no me ko ami kuto e ya CSTB sin ogbojina to da ko bo de wo eyin o le de bagbon apa itan ko yo edo fongbe kon de ba mi de o endo sen do po de bo de to gan de ijion ese da yin bo mi de do la loi sur l'embauche sen ne ijion atewa so kaka bo ganto a fon san bo do en so ku so ba we so do a nje we fi de bo do a nya mi da so me bo kwele so de mo a e sin ji we san o le ba nya ipajanu agrabo na do ko tia donc sen ne ijion mi na do wada yin po quand on est le bon na te pon kabo e na dio sin on to vile we go e medo enu aso bo me do akosi so atole o c'est taji do prototype no statut général de la fonction publique ndé c'est 2 millions le vraiment e we so bo akosi so de so egbedin o mi bi o kelo nu avoir boblo egbe kaka san ku bo egbe anju mi o mo aso egbe bo wa so mi ko tunde ayede na hon donc c'est ne de so e na dio sin nu aso atole kwedede bo nu abe azo me egbe mi ro sumig ina zenu aso atole bo edo pedo jin mele waido talon si wenu bo egosi 42 wa 52000
bon wene nous me pour 52 000 non mais on a gossi 52 000 mais aga perdre bon blo moi donc mi bado voilà mais da hot wada yon ni blo hiérarchisation des millions d'or nous mais peut bien mon 52 000 mais nous connait perdre na mon 60 000 ka wena blo ka wala so ya ga obi nous a cause à tolère et na te bon azo eton de non quand de na ido kanje bon akwana jakwaji na zo mi on et ni hwan ni kan le bon et na blo formation le bon na mon tembo na yi kan do kanje ene bo ene yimbo lo dinne no be ko mi ko to hunje do azo to jigbeta yo sin ogbere mi se le ba gbon idere o ko ntone e done mi atun do men jile azo do botin do to mi to fi bo ye te o gbe to pa si alinu we de alon ni ezo atole neme do ene do so azo ti tengbero po eyin bo no e so alo to blo le yo bi odole na so da jo ka mi te da khiton do fi yo fo gbe mi ma se deza e we no rodo no e so alo ni bo so alo bo lile wona bo lile bo so huzunde na bo so di akioji be chacho lo yan pon iwe mi na je ele pon jibo le to ezo mi kendo ho ni wo yo mi na so lo so kole mi do le wa nu pon gbon we yo eto ibe ne vile yo o ye do wan na do abi ye do ko de si we abi ne o eso indebo mi anu kunu me de vole din ya won me le ka de aji o ezo mi de o mi blo to ban le hon akhle pondo menjele nu bo eso alo so blo le yo pe to le won na ta un de suti tin gro ifine yo o nu teme lewe enomon edmon na unkan e yo khisi ro po nbo anu khogbero fune eti me pondo menjele khiye ye le akhida gbe we de ji nte hu na ba din bo na ba cho na ro ko gbe fun do me abi azo ko to e bo na ba ku aji do ino so atin bo lile na ino so ganvi mo lile wana bo so blo achobandena enpon ye rogudo emi ton lele achobanu kerene afo temetemele ngolo temetemele gbakun ehe na tion e awo e tomi be he na tole o no e atebe he yon na so bodo do alopare be na kle untunle abi didi dagbede no ehe na so enele bi hiyo egbe mi le mi no ton lobo no ade tin o oba ba boza eyele so akisi no lo togudo e egosin etime pono mi abeden tomi fi ofi no konton mi no hundo yo e na infenene leji do achoban temetemele do friend no ka so alo doblo na titengbele leji mi le mi ni wona mi ka gosin fi bo ito emi ton me yo meleno a benesin le no yon pon menjiri temi ka hin afla fo aji mi no pon bolo mi jedon e ahoye lo nho lo anu hwe na hwe lo le mi no do ne bo don to yi e na chenu e na fofo de chin do mi na ho edmo ele ko ati mi podo menjiri e ni kun afoda gbe ni le tin alo e so doblo na ne le kun gbon ma chinu me mo me abi o so o mo da ho de tin boblo na alo e so lo so doblo na bu ka ten ka ba chero be yon pon mo lo e kun se ho gbon wan yin na gbe de pon lo ho so aso nu kun do mo de le tin be no pon la cho le bi de yon pon be ten kan ho de me din dio mi na ho no do mi no to lo no do da jo me na teme de mi no so doblo ko gbe na e ba chona le no pon o Olivia Kakpo eyo o edo ye me no so alo doblo ne na de me eti me pono je le no yin wana de le tin be kun te no mo pon pele lo be wa fin o e mo ro wa de mo no pacha e mo te le vi yin no lo yon pon menji bono yin o e hoto de jiro no mi ton enele no yin do mi ton e bo so alo ni doblo na le we ji e kun si hobu wan pele pon do me le no yin wana titengbe mo no ho o Edmond de so e ku de to eti me pono menji le edo e na pon kwe do ho le e kuna ho do wenu e me ogun bono zame keze bo jeten bo so alo doblo so eme no egboe no enele bi huye e pon mo na do kweton le kun si ho hon e na pon ko e kuna ho de jilo le no yon pon gben bo na doji gbon bo kayan bo sikanu bo yan choba titengbe bo kana na itegbe yo apon eni bo ho godo bo ihugbe yo le no vivi mere so adon le o ko je we ya to gbe no so do to e no do alo vie we ya e no so do awu e no so do kwegbe abi nde to achona enele bi huyo le bi emi no fi bo no ho meji hun no ejo kaka o mile mi chi guto na yo e kun so de mi anu ahwewe wona no yin e hoto titengbede chi Olivia Kakpo ele ko ati mi podo menjile le no anu e kaka bo e kun so ron pon ko me e fe yon pon ye pon le no ho lo de le de bo alonzo ato de le no blo ho kun do e do emi o le e no be no kan ji lo fifo ton no ran achi de alo pade fun wa hisi no le gbon kan de mi ka blo lo gbon e ka chi gbon ne bo kiko ton no yin gbe e ka do mo mi an bi opondo menjile e je ko hun bo wuli bo na bo blo ni me bo
cha cho bono isoli ano a nu ye yon pome bono edo ko je won yon na fi yin boy na yin hi ko to de ji hon enele bi huyo ne na blogbon bo so nu ye dodo mi ton le so do aga podo ye me no so nukun bono yin e ko to bono apon le o nukun no so pon na lo cho no ho yo enele bi huyo e nu taji wo benin sin nu ye lo ne kana blogbon bona no fe ko si man lo tegbe bo ena fon bona no mi meji bo acho enele o ena fon bodo hiklewe ewen nu edo o taji de su titengbe mina i hode vo jinu mi yo mi atun no menjile me ma sisin ho mi na do podo mi sisi po sin ho o me letin bo eja hodo me gbe yo ero ada ne adegbon ne afon ganji e so pon me ho ya yo po bo ya ji ya cho me le kade yo eno ido bono si me bono do ne mi kade gbon mi fon ganji ya ne yo zon bo mi so ho inu mi ton po ye inu mi ton po bi o to ho kan ko bi o mede mi pon yele do le nu de gbon do fren yo mede titi me po ndo menjile o me ma si yo do ekun to mi de to mi fi o do ero pon mi ton me sin do me gbeji ro taji o bene to mi to en fin me na ho Augustin ne me ero hodo ti me po do menjile no ero de fene yo le tanda me ho mi ton bo no ho ja hodo me gbo no sisi pere mande me ya era izonu ha izonu to lo fe zo gudu no yo we am we de me bo we are na go sin ko to na khle me ma e kunsan khle me ma si o de ti me ne vo yo hodo fene ka lo so ti me po do menjile no sisi we me hoyin bo ganji wa yin ma o mi tan wa yin do ayi gbaji fi bo e ka do mo do danda meja hodo gbe ran do mi kun do nu me ho pere pon menji sisi do no ho me tan le me ma mo yan do su ti ngbe ta mi e me le vo ho fran ti me pon do menji le ai le hu ma si me fran bo na mo me ho we o ne le bi fi yo ne adegbon ne ado lo pe de ne le bi hu yo le o sisi de te ka so de me aji e do mo e kun so me su de bu pere pon do emi le fi emi le diyan le o to mi ton po no mi ton po mi he mi no do nu ye papa ne adegbon ma fon ganji mi le mi no do eniyan mi jan do hode bo mi le mi no do lo mi je hen kenyan le me in jono mo no wa ba to mi ton no mi ton abi me in jono bo do ko ho ta yo mi he mi do mi na e kun itanda me je na do mi si e kaka le do o mi do gbe me le te no le acha lo bon le achi de ji mi le yo ali le nu pe yo mi kun si to mi ton po no mi ton po mi jan do ho ye mi do ho ye kada fi apo mo no ten ho ye me ji do me mo ne o gbe kulika no ye bi tentin gban ji de ji mi le mi no do ho po won de ji o yan ene ti me po do menjele etin le no po de gbon ka tin le won do mi da ido sin to e we no pon do de afford ji ho le nu le kun to be no wa ido me no e ka ko ma me bi ro ho yo gbe yo le no do kada fi apo ma pon ku do de ji lo e ka je hen kenyan ko ye mo me ho le e na yin o sisi to de ji fun me sisi podo me ma sisi po ho so mi kan bi yo to vi le teme yo le de dogbon e mo no menjele nu bo esi ho gon mai do fide vo lo mi de gon fio tanda mewe edebo edorano si o meji topodo meji no le po lo tadio me me honu me ko igbe to kun ka ha to de dio bo akuna sona do sisi pere ni yo e yan de so ti tengbe hun isi me yo nu taji de bo dagbe don ton de medeji mi na so eniyan do kendo po bona do ho de vo no mi do nu wa mi ton yeji mais là, ma femme au l'insimeton et le glafne c'est je l'entends tout et l'autre oh c'est je entends tout fane on m'a tout domaine jile au di ma femme qui do won et ça nous y a des te bon c'est on a nous do nous di filet nous boy et le ma kon lo kege ton de me bon ti han ganji bon do e ganji bon vraiment hen ganji ne ye han paton bon ho gudo bo plon nous o tsunami de yo tien wa so ji agbangba mi to ton mi to je le ponji mi atun do no ho de fane di yo fo gbe me en classe culturelle ou et mi do ho sabro ma kon me lo mi hen nu bo mi do teme enio me fo mi hen mi ale kon e nu e soro tiro fne bata glome bo de nu ton we dudu o hanjiji o alonienzo podo na taye do o to te wa bi na tado ateji enele bi huyo we dudu no po boduwe enele bi huyo le nu bo e ko kun do fne kaka so do nu osumo pan e fi nfile de sudo nu e no hogudo lo kun kaka e wa so ji agbangba nu keko ajije home honhon e wa enu me tobo e wa fne lo wa pon no le me la ho simplice we pon e yo ye me pon nu file yo dopo e ti me podo mejele ai fi mi le din le ho ogudo le bi na mo
siro da hora horo ma ho vi ne lemen minamo no ho to da hora ho weru to da hora ho ye ta don ji to da hora ho do e kun ro ina blo bo ina gban paton ye menji ina blo bo ina mo a e onu di me blo nu po be me le na igben ne ho wa te pa o patista lontan e so nu wa le nkan ton soro te yo le e kun kun zun ta po mo ika me nu kite ngbe da horo po yin boyan mo ja chobo so to mi ton so su le jin do mi do gbe nu o me la ho blaze chachao e po afan ton le po e fon te gbe bro wezun kan borun nu ye ni jejiro kanji ho me hunde so ndo tito me le nkan ton e si gbe kan de blo blo be hu se hu le gbo ma khole bi hu me on era yon orel kakpo e ben kan ro ma kho ben o se je entente o fene agla ti me po do men jire nu gbo e do file le nu e pon le su po ho me kele te mi le hun e fi dian wa jeje mi de mi to gbe nu pasista lon ko to mo do gbe nu to gan fini di ro mi na wada yi wa che pa ton po mi to gbe nu file de su do nu e pon ile yon e ma lo nu ye be de khle bo nu mi do po yon blo yo le e de ne khle file le e de we ma do ken do po le a nu ye ke ko ye si me ye tun de fo kege blo bo nu e kanji yo le enuyen le do yesi yo ehyan e na soje agbangba bona era yin dagbenu ye de tin o ye me o kan teme bono pon mon koton boka to mon koton le yo ye de so do ho file de so ho ho men ye me o di lo ne teme ko no mejele mi du gbe nu le koton ton ikun we ma ho ni si meton le bi o mi to pe nu me so le koton a che pa ko me bi fi ko de jiro si ho gbe kan de teme na yo de ji ye queen va ye vla mala hlen ye ho nu ye du intekapo bo eno dawa jije nu gbeto bo ma blodo fene ya nele bi huiwe e blodo fene ka so idon ko to gbe sa eno pe nu kun do we ma khome o nisimeton ho bo ka do aline on we on e de me sedo fene bo e lo mo e so me nu kun lo bo apon nu mo ko to le na denga sangi e wa so ho to gba sa ho ni ne sin afo sorote e ti me ko do meje mi pon kaka mi ro ai do nu dagbe po bo do fi lesin fin le bo yon anji mi ne kun to me mi so nu kun mi ton to mon john na fi menji do we dudu we amane hivle we ya no po du we pa han we ya handi we ya tan do nu ji ne le bi huyo mi mo no je ai e kun sa yo ma kere fi lesin si o menji nde voting bo nu yen bo do tai to me so aso mi na ma je ki jo da ho de vle do e mo mi na mo stand to honda ho de vle do e me e na ma angeliki jole o sagbo handa hora ko hansi no da ho le do yeme no ho to da ho o idu to da ho male helve to da ho le yeme menji mi kun ka mi no le akpere pon no yo ikun si hu jodo gbere se gbe kan de nu na yon bo ka blogbon ma ho mele bi tin lo e na yon bo no e ho do teme no e si hu le blodo e de si hu da logbon bo e do nu kon yo le si hu blo enele bi hu yo le e na inde lo je joro de su titingbe file de su blo mo koton e me wa pon no enele yo e on ho menu do poropo ye bi ton bo ye ka wa yo e vinu ye fileo eo acha temeteleo ewe ye de ton do frebe do khlemele do benjele mi kun han pa ya o mi kun zan sun do po abi sun gban mo do po bo so plon do johome ro john we e mi plon de ti hon mi lo mo mi o do ton yo mi tun do benjele mi na so o gbe ton bo adonu do poropo o mi ton le ede jije minano lobona kota boko jebe menchele mi ran chen do poropo mi ton wa mi ton ifon gbe gan we di e ai do so si azanu konton gon te ni gbe mi de e do te ni mi je mi ko de ne ran chen mi se a klo ngbe do to ba wa so ran ho yo minale pe